radili smo prorede, vidite tu ima proreda, kako se zove, normalno klasično 70, između biljke do biljke 60 cm. Probali smo to nekad raditi i gušće, ali ne funkcionira iz tog razloga. Patliđan ima velike listove i plodovi se nikad nisu formirali u velike koji nama odgovaraju. Prinosi patliđana ovise o godini. Ova godina kak je i sušna, normalno da je njega to malo pogodilo. Ne može on baš cijele godine da živi bez vode. Treba mu nekad kiša, kako se zove, da se plodovi napune. Inače, za napomenuti je da biljka funkcionira na principu da ga imamo do početka mraza, a to znači tam do polovice 11. mjeseca vi redovno možete brati patliđan svakih 14 dana, u najboljem onem toku kad je najveća sezona svakih 7 dana. Svi se budu začudili, kako se zove, dok pričamo o berbama, patliđan na ovim našim prostorima točno se izrodi 11 puta. 11 berbi možete izvršiti patliđana tokom jedne sezone. On je krenuo od 28. u punome jeku i nadamo se do 20.11. da budemo tako izvršili 11 berbe.